Roep van die vleikuiken is 'n lieflike storie wat gaan oor die genesende krag wat die natuur in 'n mens se lewe kan speel. The healing power that nature can play in a life. Please read through the story before you go through this lesson, as we will only touch on a summary of the story. Kom ons gaan kyk. Hierdie verhaal gaan oor 'n jong man wat werk as 'n veldwagter in die wildtuin. 'n Veldwagter is iemand wat mense op staptoere vat deur die wildtuin. Hy dink terug aan moeilike tye wat hy moes deurgaan na 'n motorfietsongeluk. He was in a motorcycle accident and he thinks back on that and the hard times that he had to go through. Maar hy het nie moed opgegee nie. He did not give up hope. Deur volharding en met die ondersteuning van sy familie het hy sy plek gevind. By persevering and with the help of his family, he found his place. Die fyn uitbeelding van die natuur in die verhaal help ons om die genesende krag van die natuur op sy lewe te ervaar. So the way that nature is depicted in the story help us to understand and experience the healing power that nature had in this young man's life. Hierdie verhaal is 'n baie diep filosofiese verhaal. Dit laat 'n mens nadink oor die genesende effek van die natuur, the healing effect of nature. En ook hoe vriende en familie jou kan help om traumatiese ervarings te verwerk. How family and friends can help you to work through traumatic events in your life. Die hoofkarakter in ons verhaal is 'n jong man. Hy bly naamloos. They never tell us what his name is. Die neewekarakters is die mense wat hom bygestaan het, the people that stood by him as he thinks back on his experiences. Sy vriend Jaap, sy ma en sy broer, en dan noem hulle 2 meisies wat vir hom belangrik was. Die verteller in ons verhaal is 'n derde persoons verteller. En in die ruimte en tyd vind ons 'n sirkel word in hierdie verhaal voltooi. So die verhaal begin in die hede na 'n staptoer in die nasionale Kruger Wildtuin, en dan vind ons die middel van die verhaal is terugflitse, flashbacks na die gebeure in sy lewe. En dan sluit die verhaal weer af op die plek waar dit begin het. So dit gaan van die hede terug na die verlede en begin weer en eindig weer by die begin. Die intrige van ons verhaal, die storyline, die eksposisie, die opening van hierdie verhaal, begin met die jong man wat langs die vuur sit na sy eerste staptoer. So after his first hiking trip that he took his people on, he is sitting next to the fire, thinking back. En hierdie terugdink van hom is die motoriese moment. The moment, the event that starts everything happening, that sets things in motion, is wanneer hy terugdink aan die ongeluk in sy matriekjaar, in his matric year. Die konflik wat hy ervaar in die storie is innerlike konflik
en dit is die frustrasie en die fisiese pyn wat hy gehad het na sy ongeluk, the frustration and the physical pain after his accident, en dan ook die emosionele pyn wat veroorsaak is deur vriende en meisies, en die feit dat hy wou wegkom uit die stad. So he also had emotional pain that was caused by his friends that wasn't his friends anymore, and girls that wouldn't wait for him, and the fact that he wanted to get away out of the city. Die klimaks in hierdie verhaal vind ons wanneer hy universiteit toe gegaan het en hy Caprivi toe moes gaan om vir 'n jaar lank daar te gaan werk, en sy meisie Nina was nie bereid om vir hom te wag nie. Daarna bevraagteken hy die sin van sy lewe. So he questions his life and the purpose of his life when this girl would not wait for him after everything that has gone wrong for him. En dan kry ons die afloop en die ontknoping. Hy kry dan die geleentheid om as 'n veldwagter in die wildtuin te werk vir 'n proeftydperk, en dan word hy permanent aangestel. So he gets the opportunity to work as a game ranger in the Kruger National Park. First on a trial basis, but then after he completed that successfully, he was appointed on a permanent basis. Die verhaal eindig waar dit begin het. So the story ends where it started. Die simboliek wat ons kry in hierdie verhaal. Daar word natuurbeskrywings gebruik om sy lewenspad te reflekteer en hoe die natuur sy ervarings beïnvloed het. So descriptions from nature is used to reflect on his path that he walked through all these trials and tribulations, and how nature played a role in all his experiences. Wanneer ons kyk na die titel van hierdie verhaal, die roep van die vleikuiken, the call of the vleikuiken, which is a type of bird that lives by the river. Hy hoor die vleikuiken se roep, maar dis moeilik om hierdie voël te sien. So he hears this bird calling, but it's very hard to see this kind of bird. It always stays hidden. En op daardie manier roep die natuur hom, maar dit vat hom lank voordat hy besef dat dit sy lewensroeping gaan word. So nature has always been calling to him, like this bird, but it takes him a long time to realize that it will become his calling to work in nature. Die beeldspraak wat ons in hierdie verhaal kry, ons vind 'n metafoor, die woestynjare was verby, en hierdie woestynjare verwys na die moeilike tye waardeur hy moes gaan. Metonymia is when we mention something referring to something else. So wanneer hulle praat van sy sementbeen, verwys hulle na sy gipsbeen, which is the plaster of Paris that was around his leg when he broke his leg in the accident. En dan kry ons antithese, wat 'n teenstelling is, which is basically the opposite of what we are saying. So we are saying opposites in the same statement.
Doelloosheid het doel geword. So not having a purpose became the purpose. He went for this job opportunity not really knowing what he wanted to do, and that then became his purpose in life. Reg, gaan lees asseblief weer deur hierdie storie en dan gaan jy die vrae beantwoord op bladsy 151 en 152 en wanneer jy dit klaar gedoen het, kry jy die antwoorde op bladsy 270 en ons verwysing is natuurlik jou boek, Spieelbeelde, die voorgeskrewe boek vir jou kortverhale. Ek sien julle volgende keer.